na guso hwane ya to so de makwaye nsem foforo emu ne kuoma ya wo moka National Food Suppliers Association ho abo wontri mo po se de ne mekeka kro no de je se wo mkobo wonsesen wo National Food Buffer Stock Company one more atsan ye ho fi se bepem sabe ya make say 2021-2023 academic year no nuane ya won de ma suku ni nyina bia ni ho awonsa aka won sika sane se Kotoni Mabosomeda na toso aduonu nan afimpinu ene aduonu miensan mu National Food Suppliers Association ayensam trofo nhemu a wonum edi to dwa se eka bia aban edi wonum ekuo ma no se efibra wonum ayensan trofo nhemu no ekosi enadu nan ntam wantua ama wonum a wonum ebeye picketing eti aban wonum nam kratai so edi to dwa se ekoni mpanyinfo edi Public Order Act no so etron kratai command Greater Accra Regional Police Command ne se wonum pese wo ye picketing nanso abra commander no wonum eye nhyiamu no ene ode to wonum wanim se esan se ekododo na ena ayahumomo busumi mu wonum eye oye kire ene picketing ti no enya ade se wonum ewo banba adwumayefo a obetumi abebo won ho ban ne senti nkebe ya wontu wonum picketing no enkwahye kita wonsa bosome no nanso ekuo yi kire mu a wonum de wadi Public Order Act no ene nhyehyɛ ne nyina so ne senti ebenada ayahumomo bosome de toso du miensa afimpinu ene aduonu miensan mu anopa no wotwe abapa ho simaduasa ekopem anwumre no numa abapa ho simaduasa no wonum ebeye picketing no na wato aso ama ade ache kosi se obetua won sika nyina ama wonum na wasansem we mu no manya kasama for the Emma Food Suppliers Association ora kwaku amedume twine de wantumi anka ne ye pa de fache no anya ne krom kasa no memo akwaba meje so na bibia boko de bibia since 2021-2023 academic year and ya demoka na ehonyina na mote hoyede yo meda ahwefo ase anya 2022 anya 2021-2023 but 2021-2022 academic year na wo bisa se ade na ya tenase ya afina ye hundede antisa anya se afina ya sorry dada contractor wo ye ne aban anaba fast stock entemu ne se ye supplier within 60 days also mo de yesika maye ye the invoices ne ba until after that 60 days na ya submit invoice from 2 years ago they be agina omo offices buffer stock ya community self education ho ya cho letter akọ office of the president ya ante ho hwen ya meetings upon meetings there have been promises o ma share bob ebre na 2 years nya se na mda so asende momo mu nuane no ye ma mu duane but they akoba ne se ya no anya buffer stock na ye supply ni biom it's a ministry of education through exchange commodities for na but ye kana akodim for 2 years ni ya prehoa no ye nte ho hwe na ye press conference on 24th of May and ye ka say ye ma ban 14 days say aban entimi anya ho hwe entimi amfa yesika maya ye be picketing e wo buffer stock premises because ye ni omo na won hyehyɛ ye ni omo na wo contract ye ni omo na wo document I kire say ya ma omo supply into ye ba akoda ho ye nkete ye mosquito net ye de gas cooker ye nyina ye ba akoda ho ye be picketi akopem tama yes abeka enuane be na mo de supply on ye supply emu beans maize ye supply aduane bia school for ne di wo school mu ho nyina no ye na supply ma omo secondary school secondary schools na de ya ne say na supply no mu no ya na ese tia lorry fair e dey call the various schools anka ye ba ne say anka ye nkoto nyama ne from buffer stock no anya supply anka cost ne nkosu that high but ya na eko e ma cars eswa e di kogu ho e twen say aban be maisika menu atama ye supply maize as at the time na maize 2 years ago 2 years ago na a bag 500 cedis maize and beans na maize 160 cedis me no kasai maize over 600 cedis na beans yes 500 cedis me no kasai beans a bag of beans bottle of beans 1200 cedis it is a buying page size can my see akra na ye ntimi emphasize can nya hwe de asefem e wo ho ne say sika na aban de mai no nsi ho bi ani ho on my interest bia wo so say 2 years nti monyi we nka there be
de ya kra ne se ye mu bebre no ekobo obusia na de koye adwuma we ebi e de eni onyam akofri nyama e de ama ban sa eni onyam na ye de ye business ya say no na buffer stock ankasa na eni onyam in the world of the business no and a credit world no aba form na sre na esre sa ban onti de nenhwe yen na ya supplies bebre ma free SHS program yi ma abatan na ya wo a yes you person support aban adwuma we but as a aban no nsa akoyetia e won a commitment to mo side no enti na all this while 2 years in buffer stock for there no mo ka kire mo I say my din ye din na de bia meetings upon meetings and stories upon stories na ko share minister mayetia say we tear over 90% of sikana or the ekano we tear ma buffer stock ye call buffer stock so buffer stock ni nchire mu no ase ono so edeka achikoji loans bank into the yen sika no na akotia na we ye kan we na ye de ye kan na de my scapegoat na de bia okọ ji usika kra CEO office yes you ni ho insuna ni ka si ho ya apem so how is it affecting you? This is someone that so supply it's affecting us me no ka say your members too husband and wife omewu because the bia ye koji nyama no ebi ko ekuafo no ho ekoji nyama no na ekuani bi eni ho de ne sika be ma o say 2 years na obetena ho aye ahwehan amasika na obeye den ato na adwuma so na embinim so e de omuja pade akosi awo na omaje load na omudi adwuma yi na said ye and I did ma aban say on time yesika mayen na obi be bisa say what will be the next action ye picketing no na abaya anya hwe obi bisa say de na ebe na I think court will be the next action but ye could do court so am hwe ye beji interest na futu a de be ma aban etia ne say ye nkra nanka endwa nanka enkasa nka ye hu yanka ye mpese e be do court obubu better ye mpese e be do court wan sana ye be kwakwa say ye pay interest na age sam ready ye pay sika na age enu nti na ye get ebena da ebe na mo picket enye brana nkwa ye tena ho akopemta ma ebeji sika ye mesa be say okay kaska ni about 2 years ya bebe say aban a little less than 200 million Ghana cedis. Wow. And then you yes say ye also ye across the regions ye were everywhere in the regions ye membership in the Bronga Hafo Eastern region Northern region baby ye wo because schools ni nyina e wo baby mo supply mo na say mo supply mo dey better to say enkwa no mo nya aduane ni yasam yemfa wo si ha ye ya da say